معالاتكم ابزا فيديو زي ادما بزعبا اب هوسبيتال نتقملهم حركات كنمهارينا مسنا مكتتال زخونه من ነገር ምስ ዘድሊ ኣብ ክንዳኻ ክራኸቦ ዝኽእል ሰብ ሽሙን ቁጽሩን ክትበኒ ትኽእል ዶ ሽሙን ቁጽሩን ወል ስሙ ገብራ እዚኣ ስ ክትከውን ያ ሽሙ ዘይ ኮነስ ስ ስምካ ኢና ንብል ኦኬ ስሙን ቁጽሩን ክትበኒ ትኽእል ዶ Can you tell me your emergency contact زغونه ነገር ምስ ዘድሊ ኣብ ክንዳኻ ክራኸቦ ዝኽእል ሰብ ስሙን ቁጽሩን ክትበኒ ትኽእል ዶ Can you tell me your emergency contact ናይ ምውሓጥ ጸገም ኣለካ ድዩ Do you have any difficult swallowing ናይ ምውሓጥ ጸገም ኣለካ ድዩ Do you have any difficult swallowing مودأتا مغبي زبلع خلو وي ماي زستخلو ما اسنيرو When was the last time you ate or drank مودأتا مغبي زبلع خلو وي ماي زستخلو ما اسنيرو When was the last time you ate or drank رسني أكلاتكا كعقنو كنعقنو ندلي ألونا We need to check your temperature. رسنا أكلاتكا كنعقنو ندلي لنا We need to check your temperature. أبقربا جزي جشكان يركاديخا Have you traveled recently? إذ مالت دمانتا مالتيو جشكان يركا مزخون حمومات سبات ترغيب كان يركاديخا المبالي زي سمع أبقربا جزي جشكان يركاديخا Have you traveled recently? أب أفل بخا زخونة تسقطي سمعك اللوديو Do you feel any tightness in your chest? أب أفل بخا زخونة تسقطي سمعك اللوديو Do you feel any tightness in your chest? إزي مسبرتخا وي مهارمتخا كميلو خمس تفتسمي تذكر ديخا Do you remember how the injury happened? إزي مسبرتخا وي مهارمتخا كميلو خمس تفتسمي تذكر ديخا Do you remember how the injury happened? با IV جيرنا فسستي كنهبا كاينا يا ريتا با IV جيرنا عندو خبراي با IV جيرنا فسستي كنهبا كاينا We are going to give you fluids through an IV با IV جيرنا فسستي كنهبا كاينا We will give you fluids through an IV نحنا نحاديكي إلى دكتور كنتت عنها كجمجم ندوللو ألونا We are calling a specialist to evaluate your condition نحنا نحاديكي إلى دكتور كنتت عنها كجمجم ندوللو ألونا We are calling a specialist to evaluate your condition. تطو كتبل كلها رئيسها ينصرر وكاديو Do you feel dizzy when you stand up? تطو كتبل كلها رئيسها ينصرر وكاديو Do you feel dizzy when you stand up? إزي تصبق أنت زي تسمعك أفلتني خبجها Please let me know if this feels uncomfortable إزي تصبق أنت زي تسمعك أفلتني خبجها
Please let me know if this feels uncomfortable. መታን ኩነታትካ ክንቋጻጸሮ ኣብ ER ክትጸንሕ ኢኻ ER emergency room ማለት እዩ We will need to keep you for observation መታን ኩነታትካ ክንቋጻጸሮ ኣብ ER ክትጸንሕ ኢኻ We will need to keep you for observation ኣብ ER መብዛሕትኡ ግዜ ድጽበ ኩነታትካ እንተ ደኣ ክቋጻጽርዎ ኮይኖም ኣብ ክትጸንሕ ኣለካ ናይ ደም ርግኣት ኣጋጢሙካ ፈልጥ ድዩ ናይ ደም ርግኣት ኣጋጢሙካ ፈልጥ ድዩ Do you have any history of blood clots ናይ ደም ርግኣት ኣጋጢሙካ ፈልጥ ድዩ Do you have any history of blood clots ቁስልኻ ከነጽሬልካ ኢና ከምኡ ድማ ቦማታ ክንገብረሉ ኢና We're going to clean the wound and apply a dressing ቁስልኻ ከነጽሬልካ ኢና ከምኡ ድማ ቦማታ ክንለኽዮ ወይ ድማ ክንገብረሉ ኢና ቦማታ ክንገብረሉ ኢና ክንለኽዮ ኢና መብዛሕትኡ ግዜ ድሓን ቦማታ ክንለኽዮ ኢና ክንለኽዮ sorry እዚ ኣኽድም ስሳ እስከ ደጊመ ኸንበባ መታን ክትነጽር ቁስልኻ ከነጽሬልካ ኢና ከምኡ ድማ ቦማታ ክንለኽዮ ኢና We are going to clean the wound and apply a dressing ቅልጥፍ ዝበለ መርመራ ኣካላት ክንገብረልካ ንደሊ ኣለና We need to do a quick physical examination ቅልጥፍ ዝበለ መርመራ ኣካላት ክንገብረልካ ንደሊ ኣለና We need to do a quick physical examination ፍልይ ዝበለ መድመይቲ ይገብረልካ ኣሎ ድዩ Are you experiencing any unusual bleeding ፍልይ ዝበለ መድመይቲ ይገብረልካ ኣሎ ድዩ Are you experiencing any unusual bleeding ቁሪ ወይ ረሃጽ ይገብረልካ ኣሎ ድዩ Do you feel cold or sweaty ቁሪ ወይ ረሃጽ ይገብረልካ ኣሎ ድዩ Do you feel cold or sweaty ጭንቀት ዘህድአልካ መድኃኒት ክንህበካ ኢና We will give you a sedative to help you relax ጭንቀት ዘህድአልካ መድኃኒት ክንህበካ ኢና We will give you a sedative to help you relax ንምርመራ ዝኸውን ሽንቲ ንደሊ ኣለና We need a urine sample for testing ንምርመራ ዝኸውን ሽንቲ ንደሊ ኣሎና We need a urine sample for testing ቃንዛኻ ክገደካ እንተጀሚሩ ኣፍልጠና ኢኻ ብቻኻ Let us know if you start feeling worse ቃንዛኻ ክገደካ እንተጀሚሩ ኣፍልጠና ኢኻ ብቻኻ Let us know if you start feeling worse ቪድዮና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ብዝተረፈ ሰናይ ጥዑሙን ዓኻትኩም See you on my next video and bye for now